Bizning Zebel uzvaş ile namazını okurga yarый. Şuna göre de bugün kazan vakti bile okuyoruz. Yani kazan vaktinde alar 12'de okuyor. Şuna göre birazını geçittirip bitti. Sonra gibi. Şöyle olsa da azan bilen hazır okuyoruz. Farz namazını okuyoruz da inşallah onlara devam ederiz. Şöyle mi? Onlara bu tezini ben ettim. Bugün benim meclis ne de Ulyanski'de. Şuna göre de ben getirmedi. Anda İmam Bula, İmam inşallah bu Murat Hazret. Varız da bilesin aldı. Şöyle. Bu anamda tapşırgaç şöyle etip devam ederiz inşallah. Hazır azan ederiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hayy ale's-salah. Hayy ale's-salah. Hayy alel-felah. Hayy alel-felah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahümme Rabbe gazili davati temati ve salatil qaime ati Muhammedin vesileti vel vezineti vel derecetel valiyetel rafina يرزقنا الشكر لا تقول إنك قيام لا تخلف الميعاد من الله أكبر. Hal biraz kere bitsin. Onların farzı. İle namazının farzı namazı. İle namazının 4 rekatı farz namazına deyip niyet kılabız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semihallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت سلامك سلام تبارك ذا جلال بالإكرام. الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كما نشاء يكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذو الجلال. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Zul kemali. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Zul kudreti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم تقبل منا صيامنا قيامنا قراءتنا ركوعنا سجودنا تسبيحنا وتقديرنا تشكرنا تضرعنا اللهم فتح من تقصيرنا تقبل منا استجب دعانا اخرنا ولنا خفيف من جميع البلاء تفعل وسعت كرامك ولتب الاخر شكرنا يا سيدنا تفعلنا مسلمين وحيك من صالحين وسمعت خلق مقامنا وغير اولئك السلف اجمعين الحمد لله رب العالمين برحمتك الرحمن الرحيم امين اللهم Bizim konuklar gelmiş bir nesne okuyor değil mi? Tabii. Esselamu Aleyküm Hazret. Tapşıram sima. Kilel, bizim kardeşe kilel. Ben uşa karıyor, uşa karıyor. Subhanallah. Buna birisine hazır. En kudası kaldı. Biz en kuda zikir tattık. Hazır daha klası kaldı da İsa da kallarga doğru inşallah. Namaz kılar mısınız? Mıdın namaz okudu. Kazan vakti bile. Ben aşıkta sen kelmesi bile dedim. Lafı et. Dört farzını okuduk. Tak. Biz farzlarını okuduk inşallah. Tapşıram cemaat. Aşağı 180 bile barsan yarısette kıymetli var bitemiz. Lafı eteriz yanıma. Sen ne bulsan, kabullardan bulsan Allah rahmet eylesin size. Hazret devam edesin şimdi. Aşkım siz bu namaz bu kadar zile namaz. Yine namazın dört farzını okuduk. Maşallah iki çık. Santo namazı kılmayı diye. Sünnet okuyor. Kimdir fenil kırıyan kıda yanlara bağışlıyoruz. Biz o kadar bitirdik. Zikir taktık, tesbih taktık. Bana fenil okey. Ama o da resmi çıkmışız yani. Eğer hazır sünnet okuyoruz. Biz ana farz mı kılalımız? İkisinin tane iki sünnet var ya mı? Terkib munça var. Abdülmalik var. Ders. Siz Allah'ın ayetleri inşallah. Dört sünnet okuyor. Biraz dört sünnet. Abdülmalik.
cemaat sizinle bile namazın farzını okudunuz, şolay mı? Şonkara biz hazır şolay farzını okuyoruz. Hamma bizning de qolgan namazlar var, elek şolay mı? Siz niyetleriniz qazo qolgan ile namazının 4 rakat farzını yeme. O'ldirish bo'lar. Biz endi 100 ile namozni o'qiymiz. Siz bizdan qavat ortdan qolgan ile namozning qazo qilasiz ekan bizning ortdan. Opera qanot tushirib, o'zimni qanot tushirsin. Allahu حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت سلام ومنك سلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الله. Dari ikisini okuyuyoruz ama plastik kapalı. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذو الجلال سبحان الله. دائما الحمد لله. ذو القدرة الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إلهي آمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتخليلنا وتخشعنا وتضرعنا. اللهم تمم تقصيرنا وتقبل تمامنا واستجب دعانا واغفر رحنا وارحم موتنا يا مولانا. اللهم احفظنا يا حفيظ من جميع البلاء والامراض
اللهم تقبل من هذه الصلاة الفرد مع السنة مع جميع نقصاناته بفضلك وكرامك ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين توفنا المسلمين أحبنا بالصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين من الله أكبر. Kur'an kurdu kılınca mina anlatırız. Bunda sizin milli meclis, milli jeoşrik şundan başlayalım. Hazret, mümkün olsa bir minut. Mene Zahriye Hanım kirgen, men erkada Zahriye. Ola Rakip, ola Almaz, Sabuda, Fırutta. Başanarga dava kıldırıga cemaat bilen. Mene sıradır. Mene sıradır basan müşkil. Cenab-ı razı olsun. Bugün sizin milli jeoşrik anlamınca kurban aş uzarası şöyle. Bu sizin mahalle isminden mi, ayrım bir kişiden mi, nişe gidersiniz? Mahalle isminden. Bizning organizator bor. Organizator. Ashat. Koysimiz Ashat. Ashat bizning organizator şol qurban oshi uzdirayın de şunun podrukovatsım Ashat. Mana Ashat o'zingiz söylaysiz. Mana Жаңа masjidga qurbanlik Yosavan deyilkeni kurban oldurabız deyip. Aha. Sizin Hazret'in nişkir vakti turu kimde dedi? hazratlar Selgen giderge. Aha. Seradır geldi. Yarar. Notu biz hazır meclisimizde devam ettirip stalın aldı aşağı bit ve gazda. Ama şimdi tertip bunca var şöyle bit. Bu kızın ete şunda. Allah Teala her bir ayırda üzünçe yarata. Biz tige bir dakika neler bitinde. Biz bir planlaştırabız. Allah Teala bilinçe. Hatta bugün söylüyor bütün işlerini boşaltan meclisler ve gazlarını hatta bizimle hizmet bilen gene. Bu mana şöyle nasip olgan. Yar Allah Teala hayırlı ve gazlar işlerine nasip etsin. Meclislerden Rabbim kabullardan ayırasın. Benim çünkü yüzümde tırmışlar şunda misallar bulganı var. Meşitte bizim iten işkine üzümüzden Abu Hanif meşitinde meclisler uzdurabız. Koy vakt turin bir mektebe buldu. İki meclis birge turu kildi. Ama tam narsa işlergen edi. Teginde de bagazlar hazret hazırlangan kişilikle. Minkide yalgış vakit turu kitirgen. Hazır indi şu kimler uzdurdular. Anda indi isimleri mahim tügül. Tegi karşı kelmediler, yol berip ikinci kent ko'chnadilar. Chunki og'ir chiroqda bir-biriga yordam etib, u bek zo'r ko'rkam qiladi endi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadi, o'zining bir hadisida kimda kim o'zining musulmon qardoshina yordam etadi, Alloh taolaga ulardan balasına bu dunyoda yordam etadi. Oxiratda da jannatlarga. Shu qoidada biz birgalashib tomon yonga o'tirishik, hamma shunda davom ettiramiz ham Alloh. Bu masjid жаңа masjid bu. Bu bilasiz ha siz. Historiyasini bilasiz. Hazır şeyler size de. Bizani bu mektepte jiberdinde. Bizning mulla yo'q. Alex tomon yonga, Alex. Karar. Kendim söyleyeyim. Önemli. Orundaki aldığım için ben de sakın masaya vereyim mi? He? Şu. Öyle girdik. Tırıştık Allah'a şükür. He? Ne kere? Orta ayarlı değil mi? Sportluk kına yok. İkisinin de orta ayarlı var. Orta ayarlı bütün bu. Yok. Tırıştık indi. Ben peki yaptım. Ben bu yatıram. Ne var ama böyle gel. Yarar. İyi. Bu öyle. İşte İfrun kan bunu. Kızlardan burada, kızlar orada işte. Kızlar bir şey yıkmış, burada yıkmışlar. Ne var diye? Yapılan diye. Evdiye gibi var.
Ravzani. Onlar 45 yaşındaydı. Hava 45 yaşında mı yaptılar? Evet. Uzakımdaki Nesiniz varmışsınız mı? Yerler bir tarafı oturdu bak kadınlar onlar üzerine Motor ebelerinin apalarını simayt değil mi? rahmet ayda. iş masraf biraz. Allah rahmet yapsın. Oldu indi, oldu. Bir şapa. İde. Delektik istoriya. Keşke. Bizden de oraya gidelim. Tamam, şimdi Давай şimdi kunak. Eviler otursunlar. Jura koy bakışı bir kere. Ne bu? Ne sefer? Zirat buz. Zirat buskana. Sen sağ ucakta? Bunda da pites. Onda kalıyor. Ama evleri uğraydı. Siyasi ameliyatı da var. Dersi yer bu sen. Kan bana başka oturan. Daha biz daha bizim Allah İşte bu ne ne? Jite bir şey ne bu? Cemal var mı da çalıştı mı? Cemal var mı da yığılıştık mı? Tamam. Başlayız bir daha bilen. Bismillah. Allahümme ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Allahümme Rabbim falan. Şu meclislerimizni kabullardan eyle. Rabbim şu mecliste silingen vaazlar ötemli bolsun. Okugan Kur'an'ımız, kılıngandıqalarımız Rabbim kabul bolsun. Şu mecliste isenlerge de Rabbim, mahkumlarga da köp bitirip faydalar çıkarıp Allah'ım Rabbim hammamizni ahir şeyde cennetlerimle Rabbim şatlandır. Amin. Bir rahmetike erhamer rahimin. Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulike Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Emre. Jirlerine, göklerine yoktan var iken, hem şu dünyada bizni barımızı da yaratıp, bütün nimetler bilen de nimetlendirgen. Hem büyük Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala bizge Kur'an-ı Kerim'de özü deydi. Eğer de min birgen nimetlerine sanı başlasağız, köpme tırışsağız da, köpme vakitinizni sarf etseniz de, siz alarını bir kaşanda, bir vakitte da sana bitire olmazsınız diye. Hem şu nimetler arasında bulunan en kıymetlisi, en zatlısı, en nurlusu bulunan iman baylığını bergen. Şu büyük Rabbimizge Allah Subhanahu ve Teala'ga yelek türlerimizin şıkan rahmetlerimiz, şıkranalarımız hem maktavlarımız bolsun. Hem şulay anın Habibi, Peygamberlerin en sыңgısına, Peygamberlerin en nurlusuna, şun bäxetli kişi bu dünyada şul bulur, kim bu dünya için ahiretin kaldırmayı, hem ahiret için bu dünyada kaldırmayı, eğitip, anlatıp, gösterip kaldırgan. Ahir zaman Peygamberimiz
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de köp iterip selamlarımız, salavatlarımız hem hayırlı dualarımız olsun. Hem şulay indi elbette hürmetli benim Müslüman kardeşlerim, mümin kardeşlerim, şu meşakkat dünyasında yaşayıp da baş işlerinizni kaldırıp, baş meşakkatlerinizni kaldırıp, şu meşitke barayım hele. Şu kurkem, dağız, dua, Kur'an meclisinde katlaşayım hele. Şuşunday niyet bilen kelganligiz için Allah subhanahu wa ta'ala her bir adım sayın hata günahlarımızı yarlıqab, her bir adım sayın ecir savaplarımızı arttırıp, mana şu o'rinda hazır vaqtda bizning tarafdan o'tala turgan amallarimizni qabullardan eylab, şu amallarimizning xayrli natijasini bu dunyoda ham eng xayrlisini oxiratda Robbim hammamizga da birga nasib eylesin. Ham endi albatta men sizga boringizga da berang endi mana Qutlug'boy xalqina Müşra yığılışkan apalar ve abilarga men sizga barig'izga da erishtiram. Dinimizda bo'lgan eng ko'rkam salamni Peygamber sallallohu alayhi ve sellem iratib qoldirgan salamni Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning rahmati, salami ham barakati nasib bo'lsin har barchamizga. Hurmatli jamoat, albatta endi mana ilk mana bu masjidga kelgan vaqtda Qurbon hayitine kelgan bitimda Uroza hayitine bu masjid bir shunday ilkigi zamondan bo'lgan halda edi. Shunday bitimda. Kimlar bilan tanish, kimlar mana sizning oldoshlaringizda bilgan endi men o'zimda majlisdan qaytgandan so'ng shu g'ayib bayramlardan qaytgandan so'ng aytam To'mbay xalqi borib mana hurmat etalar. Ilkigi masjidga g'ayib bayramida bo'lsa da yig'ilishib, uning donini ko'taralar. Alloh taolaning shu shunday so'zin tinglarga kelalar. Alloh taolaga ibodat qilirga kelalar. Masjidga halda kelgancha yasharga mumkinlik ochiladi. Hozir men Allohga shukr Buna bunda kökten bulganı yok. Buna ay bulgan vakitte katlaşkan idim. Kırdım da bu meşritte tamamı bütünlüğü köylüğümde. Direkt de buna bu yollarının, kaygırları, şuşunun tabunları, namaz bölmesi izine bir iskiderlik sıfırlarla bir mucize. Buna cemaat dersten de meşritte qarab turu, meşritte kaygırtu, meşritte üstürü, meşritte ilimler biru, direkt de meşritte gıйбадат kılu, ol zor Allah Teala'nın bölegi. Ник дисәгез, күбесе дөньяның матурлыгына, ләззәтенә алданып, менә шушындый гыйбадат урыннары турында оныталар. Абу Бакр әс-Сиддик дигән бер кеше яшәгән. Аны барыгыз да беләсез, кем ислам дине белән таныш, ул безнең халифаларның беренчесе булып тора. Абу Бакр әс-Сиддик бер риваятта шулай дип әйтә. Дөньяда ди бар 5 караңгылык. 5 караңгылык. Һәм аны яктырта торган бар 5 гамәл. Шуларның беренчесе ул дөньяны артык ярату караңгылыгы. Менә җәмәгать, сез барыгыз да беләсез, тормыштан кемнең тәҗрибәсе бар, менә бу дөньяны артык ярату кешене зур кайгы хәсрәтләргә кертә. Адам баласы дөньяны артык ярату белән алдауга керә. Адам баласы дөньяны артык яратуы белән хыянат итәргә мөмкин. Адам баласы дөньяны артык яратуы белән аракысында эчәргә мөмкин. Ни аркасында? Чөнки ул ләззәт эзли, ләззәт. Ә ислам дине нәрсәгә өйрәтә? Бу тормышта яшә. Тыйган Аллаһ Тәала тыйылган әйберләрдән тыйыл ди. Хәлал булган әйберләр белән куллан яшә ди. Менә бу очракта гына адам баласының караңгылыктан яктылыкка күчә. Чөнки дөнья караңгылык булса, аның яктылыгы булып тора. Аллаһ Тәгаләгә ышану, инану, тәкъвалык. Менә бу йөрәктә Аллаһ Тәгаләгә ышану, инану, тәкъвалык булып тора. Әгәр дә адам баласы Аллаһ Тәгаләгә ышана икән, никадәр күп маллар анарга тәкъдим итсәләр дә, урланган маллар. Ул белә Аллаһ Тәгалә барыбер күреп тора бит. Мин кешенең хакына кермим. Миңа насыйп булмаган бәлкем, әмма ләкин адам баласының бүтән кешесенең хакына кермим дип, менә бу гамәл аны кыткара, яктылыкка илтә. Берәр гаиләле булган иратлар, анда инде кай вакыт сөйлиләр, шәһәр хәлләрен, авыл хәлләрен, матур гына гаилә, балалар үстерәләр, хәләл җифете белән яшиләр. Әмма ләкин шаттан үзенең күңеленә тыйылган берәр матурлык апай барлыкка килеп чыга.
хатыны турында ынытып, балалары турында ынытып, гаиләсен таркатып, бер мизгелгә алданып, үз тормышын юк итә. Әгәр дә ул бәндәнең йөрәгендә, калбендә Аллаһ Тәгалә булган булса, ул белә, зина кылу, хыянат итү нинди зур улуг гынах икәнен таныган булса, аның гаиләсенә дә зыян тимәгән булыр иде. Хәләл җифетенә дә, балаларына да зыян тимәгән булыр иде. Ни аркасында? Чөнки менә бу яктылык йөрәгендә юк, Аллаһ Тәгалә юк. Икенчесе караңгылык җәмәгать. Ул инде әлбәттә гынах булып тора. Беләсезме, бу дөньяда иң гынахлы кеше кем булып санала? Кем әйтә? Монда кеше бармы икән? Вообще юкмы? Сезнең фикерегез буенча ничек иң гынахлы адам баласы кем? Бәндә? Юк, билгеле инде бәндә икәнен. Җәмәгать, бу дөньяда иң гынахлы адам баласы кем үзен бөтенләй гынахсыз итеп саный? Кем үзен гынахсыз итеп саный, иң гынахлы булып санала. Кайберләр мәчеткә яшәсен, җомга намазына яшәсен. Мин инде 5 вакыт намаз турында әйтмим, гомумән. Җомга намазына мәтәм киләләр. Эй, минем гынахым юк ди. Мин чиста ди, пак ди. Кайбер бабайлар 80гә җиткән, капка төбендә утырып торалар. Җомга көнне килеп, мәтәм абайдагыз әле җомга бар икән, 80 яшьле бабай әйтә, улым, вакытым җитмәгән әле ди. Мәтәм булай булса, мәгән 100дән артык яшәмәкче буласың инде син. Менә шушы җәмәгать үз гынахын танып, аның өстендә эшләмәү адам баласын хәсрәткә илтә. Икенче караңгылык гынах кылу булса, аның яктылык җәмәгать тәүбә итү. Истигъфар кылу. Истигъфар. Үз гынахыңны танып, Аллаһ Тәгаләгә тәүбә итеп, вәгъдә бирү, Раббым, бүтән бу эшкә кайтмамын. Раббым, бүтән бу эшне эшләмәмен дип тәүбә итсәң, Аллаһ Тәгалә синең тормышыңны яктылык белән тутыра. Көннәрдән бер көнне Әл-Хасан Әл-Басри дигән бер зур галим яшәгән. Үзенең шәкертләр белән утырган вакытта, бер мәҗлестә, дәрес мәҗлесендә, 3 төрле кеше килә аның янына. Араларыннан берсе була малтабар кеше, бизнесмен, зур кеше. Килә дә әйтә, хәзрәт ди, эшем бармый ди, керемем юк. Берәр хәйрле дуга өйрәтмәссең микән, киңәш сорый. Шуннан соң Әл-Хасан Әл-Басри әйтә, улым ди, тәүбә ит ди. Аллаһ Тәгаләнән гафулык сора. Аллаһ Тәгалә керемеңне арттырыр, бирер ди. Китеп бара. Икенчесе килә. Икенче кеше кырда үсемлек үстерә торган бер фермер була инде. Килә дә әйтә, хәзрәт ди, үсемлекләрне утырттык, әмма ләкин яңгыр юк. Берәр дуга өйрәтмәссең микән, шушы Аллаһ Тәгалә яңгыр яудырсын дип. Әл-Хасан Әл-Басри нәрсә ди? Улым, тәүбә ит ди. Аллаһ Тәгаләнән гафу сора ди. Аллаһ Тәгалә яңгырларын бирер. Китеп бара. Өченче кеше килә, яшь кенә егет. Хәзрәт ди, күптән инде иләндем, никахлаштык, әмма ләкин балаларыбыз юк. Берәр хәйрле дуга өйрәтмәссең микән ди. Әл-Хасан Әл-Басри нәрсә ди? Улым ди, тәүбә ит ди. Аллаһ Тәгаләнән гафулык сора үз хата гынахларың өчен. Аллаһ Тәгалә балалар да бирер ди. Шуннан соң бу 3 кеше китә дә, шәкертләр киләләр икән монардан. Елмаеп инде, батыр гына сорыйлар, устазыбыз ди. 3 төрле кеше безнең янга килде. Өчесенә дә бер үк җавап бирдең. Аның хикмәте нәрсәдә икән ди. Әл-Хасан Әл-Басри, шәкертләрем, ник көләсез ди. Мин бит аларга өчесенә дә Аллаһ Тәгаләнең сүзе белән җавап бирдем ди. Аллаһ Тәгалә изге Коръәни Кәримдә Худ сүрәсендә әйтә, әгәр дә үз хаталарыгыз өчен, үз гынахларыгыз өчен тәүбә итсәгез ди, мин сезгә яңгырлар яудырырмын ди. Малларыгызны арттырырмын ди. Балалар бирермен ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Җәмәгать, бер кичкенә генә сүз, Раббым гафу ит. Раббым, тәүбә итәм. Әстәгъфируллаһ, әстәгъфируллаһ, әстәгъфируллаһ. Аллаһ Тәгалә күпме безгә ниғмәт бирә. Менә бу караңгылыкны, гынах караңгылыгын тәүбә белән яктыртып була.
Üçüncü karangılık бар cemaat. Kabir karangılığı. Siz barıгызda bilesiz, ziratta, Толбай зираты булсынмы, Буа зираты булсынмы, бүтән урыннар зираты булсынмы, күпме безнең якын, йөрәккә кадерле булган әти-әниләребез. Кемнеңдер хәләл җифетләре, кемнеңдер абый, апалары, балалары шуша зират каберстан дөньясында хәзерге вакытта гүр иясе булып торалар. Җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә. Мин ул аятны еш кенә искә төшерәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аль-хакумут такафур хатта зуртумул мақабир ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Я адәм балалары, сезне бу дөньяда иң зур алдата торган гамәл акча җыю, мал туплау, бизнес, йорт, машина, хайваннар, квартирлар. Берне аласың, там берсе кирәк. Там берне аласың, өченчесе дә кирәк. Өченчесен аласың, балаларыма кирәк. Балаларга аласың, ыныкларыңа кирәк. Һаман мал җыю. Аль-хакумут такафур ди Аллаһ Тәгалә. Әмма аятның дәвамы бар. Хатта зуртумул мақабир ди. Бу сезнең тормышыгыз дәвам итә кайсы вакытка кадәр? Сез зиратка барып, зират хәлен күрмичә ди. Күргәнчегә кадәр. Менә бу аятның ике аңлатмасы бар. Галим кешеләр әйтәләр, беренчесе, кашан үзебезнең туганнарыбызны зиратка барып җирлибез, һәрбер акыллы иманны адәм баласы уйлана карале. Көннәрдән бер көнне миңа да бу хәл килә бит. Мин дә үз тормышымны яхшы якка үзгәртергә тиеш түгелмесен инде? Беренче аңлатма. Икенчесе, ансы тагы да куркыныч. Икенчесе җәмәгать, кашан адәм баласы бу тормыштан ахиреткә күчә, мәйит буларак җир астына төшә. Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам әйтә, 40 адым якын туганнарының киткәнен ишетер ди. Шуннан соң килер ике фәрештә, Мункир белән Накир. Менә шушы урында адәм баласы аңлый. Янымда туганым да юк, якыным да юк, дәрәҗәм дә юк, малым да юк. Бар син һәм синең гамәлләрең. Әмма ләкин киридән кайту юлы юк. Каберлек караңгысы булса, аның яктылыгы ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Аллаһ Тәгаләдән бүтән гыйбадәт кылырлык бу дөньяда зат юк. Әмма ләкин тел белән генә әйтү түгел җәмәгать. Ул сүзләр безнең йөрәгебездә булырга тиеш. Кашан без, абыйлар, егетләр, атнага бер тапкыр булса да, ярты сәгать вакыт таба алсак, менә шушындый матур мәчетләргә килеп, ярты сәгать Аллаһ Тәгаләгә багышлый алсак, вәгазь тыңлап, Куръан тыңлап, кулларыбызны күтәреп дуа кылып, 2 рәкъәгать фарыз намазы булса да үти алсак җәмәгать, димәк Аллаһ Тәгалә менә шушы сүзләрне ла илаха иллаллах безнең йөрәгебезгә бер ырлык итеп хәзерге вакытта салып куйган. Иң мөһиманы үстерергә кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә изге Куръан-ы Кәримдә әйтә, кемдә кем туры юлдан барга тели ди. Җәмәгать, менә бу аятны ишетегез әле. Кемдә кем туры юлдан барга тели ди. Аллаһ Тәгалә ул бәндәне туры юлга бастырыр ди. Әмма ләкин аятның дәвамы бар. Кемдә кем шушы туры юлдан барга теләми ди. Аллаһ Тәгалә ул бәндәгә мөмкинлекләр бирмәс ди. Җәмәгать, әгәр дә хәзерге вакытта без алданабыз икән дөньяның матурлыгына, дөньяның дәрәҗәсенә, дөньяның малына алданабыз икән, Аллаһ Тәгаләгә вакыт таба алмыйбыз икән, белеп торыгыз, ул вакытны без бер кашан да таба алмаячакбыз. Ул яндан бер кеше белән шулай мәҗлестә очраштык та, миңа сөйли хәзрәт ди. Урамда бер бабайыбыз бар ди. Җимгага барган сайын аны яшәм. Тик инде мине күргән сайын кача башлады ди, чыкмый. Кызганыч, көннәрдән бер көнне ул бабайга инсульт бәрде ди. Түшәккә яткан хәлендә калды ди. Барырга да тели, но бара алмый. Җәмәгать, кем безгә хәзерге вакытта әйтәлә, Аллаһ сакласын, без йөрибез, әлхәмдүлилләh. Әмма ләкин Аллаһ сакласын, бәлкем иртәгә андый мөмкинлек булмас.
Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бирде икән, саулык, сәламәтлек, үз аягыбыз белән җирибез, үз күзебез белән күрәбез, үз акылыбыз белән дөнья алып барабыз. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга онытмыйк, җәмәгать. Каберлек дөньясында менә шушы ла илаха илляллах дигән сүзләребез, гамәлләребез безгә бик ярдәм итәчәк. 4нче караңгылык, ахирет караңгылыгы. Җәмәгать, менә беләсезме? Еш кына без ишетәбез ахирет дөньясы турында, шулай бит. Кыямәт көне турында, кубарылу турында, үз гамәлләрен җавап тоту турында, авыр көннәр турында ишетәбез. Әмма ләкин чын рәвештә без аны аңлыйбыз кашан? Шул кыямәт көнендә кубарылып, Аллаһ Тәгалә хузурына басып килгәннән соң. Менә шушы кыямәт көнендә ахирет караңгылыгында яктылык нәрсә булып тора? Изге гамәлләр. Шушындый гамәлләр, кашан без Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен аларны үтибез. Кашан без мәчетләрне күтәрәбез, Аллаһ Раббым миннән разый булсын дип. Кашан без бер-беребезне гафу итәбез Аллаһ ризалыгы өчен. Кашан бер-беребезгә ярдәм итәргә тырышабыз Аллаһ ризалыгы өчен. Мин беләм андый мисаллар. Кешеләр мәчетләр күтәрәләр. Әмма ләкин бик телиләр аларның исемнәре яңгырап торсын дип. Кайберләре зур садакалар бирәләр. Хәзрәт, минем исемемне әйтегез дип. Бер кичкенә намазак сезгә сөйлим әле. Көннәрдән бер көнне бер хәзрәт янына бер кеше килгәндә инде, кесәсендә 100 сум гына бар. 100 сумны бирә дигән арга садака. Хәзрәт дуга кыла әле. Хәзрәт инде тиз генә Раббана атина фид дунья хасанат ва фил ахирати хасанат ва қина газабан-нар. Амин исән сау йөр улым дип озатып җибәрде. Шуннан соң тамырсы килә, тиңнәргә 5000 тарттырды. Хәзер хәзрәт тотынды монда. Раббым әтиян илләргә тормышка ансына, монсына, тигесенә bir 10 минутлык дуа кылды ди. Амин әйтте дә, хәзер тигесе тыңлап тора бит инде. Хәзрәт кара әле. Сине ачуланмай инде, конечно, миңа ди. Минем 100 сум гына иде ди. Шуңа күрә сиңа шуны бирдем, артыгы юк иде. Тиге сиңа 5000 бирде ди. Анарга 10 минут дуа кылдың ди. Хәзрәт югалып калмады. Улым ди, кайгырма, аның гынахлар артык күп иде ди. Шуңа күрә шуңа зак дуа кылдым ди. Шуңа күрә җәмәгать, әлбәттә инде бу дөньяда һәрберебезнең гамәле булырга тиеш, фақат Аллаһ ризалыгы өчен генә. Һәм 5нче караңгылык, җәмәгать, ул Сират күперенең караңгылыгы. Сират күпере барыгыз да беләсез, кыямәт көнендә кылычтан да ачылрак, шәштән дә нәзегрәк Аллаһ Тәгаләнең бер шушындый күпере бар. Күп кешеләр ул күпердән йөгереп төшәрләр ди. Аста җәһәннәм уты көтеп тора. Кайберләр ярты юлга җиткәннәр була, шуннан йөгереп төшәләр ди. Әмма ләкин Сиратның нәрсә яктылыгы? Адәм баласының нык итеп иманны булуы бу дөньяда. Хәзерге вакытта Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләh, сезнең йөрәгегездә иман булу аркасында сез бүген менә шушы мәҗлестә катнашасыз. Сезнең калбыгызда иман булу аркасында мәчетне саклап калдыгыз. Сезнең йөрәгегездә иман булу аркасында Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булырга тырышасыз. Менә бу тәртипне безгә югалтырга ярамый, җәмәгать. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә изге Коръәни Кәримдә әйтә: "Миңа рәхмәтле булсагыз ди, мин сезгә бөтен әйберне арттырып бирәм" ди. Саулыгын да арттыра, малын да арттыра, мөмкинлекләрен дә арттыра. Әмма ләкин аның дәвамы бар аятның. Әгәр дә миңа рәхмәтсез булсагыз ди, белеп торыгыз, минем газабым бик көчле. Мәчетләргә безгә киләләр кешеләр, саулык белән авырлык, мал белән, гаиләдә гызыгы чыкты. Киләләр Аллаһ Тәгаләне эзләп. Шушы урында сорау бирәсе килә инде. Яхшы вакытта син нәрсә эшләдең соң? Яхшы вакытта ник килмәдең? Әле андый очракта да Аллаһ Тәгалә ул бәндәләргә ярдәм итә. Аның таңда куркынышы бар. Кайчан Аллаһ Тәгалә ул бәндәләргә ярдәм иткәннән соң, киридән үзләренең элекке гынаһ тормышларына кайталар. Менә шушы куркыныч бар. Һәм инде вәгазның соңыннан таң кичкенә генә ибн Искәншәрәсем килә. Ибрахим ибн Адхам дигән бер мәшһүр галим яшәгән вакытында 12 гасыр элек
Ибрахим ибн Адхам дигән кеше булган. Һәм ул әйтеп калдырган. Качан бүтәннәр ди, тышкы матурлыкны кайгырталар, сез ди, ички матурлыкны кайгыртыгыз. Чөнки сезнең ички матурлыгыгыз тизек булса, тышкы матурлыгыз да әйбәт булыр ди. Аллаһ Субхану ва Тәгалә изге Коръән-и Кәримдә әйтә. Аллаһ Тәгалә үзгәртмәс кешеләр хәлен, алар үзләрен үзгәртмичә. Без җәмәгать һаман бүтәннәрне үзгәртергә телибез, әмма ләкин үз хаталар астында безгә әле һаман да эшләргә кирәк. Икенчесе әйтә Ибрахим ибн Адхам. Бүтәннәр кешеләргә ярарга тырышкан вакытта сез Аллаһ Тәгаләгә ярарга тырышыгыз ди. Миңа кай вакыт киләләр, кем минем белән таныш, мин бит инде каберлек язулар белән ташлар белән эшлим. Бер апа күптән инде булган хәл килде дә, улым ди, менә рәшеткәгә элә торган язуны элмәкче булам ди. Әмма ләкин куркам, кеше миңа сүз әйтер дип, шуңа күрә зуррак таш ясатам ди. Мәтәм апа, бер кешегә дә, бер качан да, бер вакытта да ярап бетереп булмый мәтәм. Менә ничек ниятләдегез, шулай эшләгез. Шушыннан соң гына ул апа шушы язуны яздырды. Менә җәмәгать, әгәр дә без Аллаһ Тәгаләгә ярарга тырышабыз икән, әгәр дә чын рәвештә Аллаһ Тәгаләдән куркып ниндидер гамәлдән тыелабыз икән, Аллаһ Тәгалә безгә үзенең бәрәкәтен бирәчәк. Шушындый күркәм рәвештә тормышыбызны алып барсак, бу дөнья өчен ахирәтне калдырмасак, ахирәт өчен бу дөньяны калдырмасак, Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле итә. Һәм инде шуны егетләр әйтәсем килә, һаман мин мәҗлестә кабатлыйм. Менә күреп торасыз инде матур мәчетләрегез. Искитәрлек, субханаллах. Менә бу мәчетләрне буш тотмый әле. Атнага бер тапкыр булса да, ярты сәгать вакыт тауып, менә шушында килеп җома намазына катнашсак, безнең тарафтан бик зур гамәл була. Һәм инде апаларга, хәләл җифетләрегезгә шулай аерым әйтәсе килә, җомга көнне үзегезнең якын, хәләл булган, газиз булган кешеләрегезне җома көнне сыйпап, назлап, пәп итеп, матур сүзләр әйтеп, матурым, бәгърем, бүген бит җомга көнне. Барып кайт әле. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт йөзеннән гыйбадәтне үтәлә. Аллаһ Тәгалә безгә дә шатлык, бәхет бирсен әле дип озатсагыз. Минем сүзне точно тыңламыйлар, но сезнекен тыңлыйлар. Аллаһ Раббым барыбыздан да разый булсын. Ике дөнья бәхетенә ирешергә һәммәбезгә дә насыйп итсен Раббым. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва анафага ва атил ва зикрил хаким иннаху гафур рахим ва җавадул карим ва алиюл азим. Хәзер инде җәмәгать бисмилlah без Аллаһ теләсә Кур'ан укып, бергәләшеп дуа кылырбыз. Шушы Кур'ан укыр алдыннан авылдашларыгызның кемнең булса да сүз әйтәсе теләге бармы? Мен Мәнсур Чистайдан кайтты безнең. Ага. Әйдәгез, рәхмәт итегез. Bir, 2 minutla. Muhterem avuldaşlar, klastaşlar, көршілер, шақырған қонақлар, сізні барыңызды да өзімнің ғаилә исемінен, балаларым исемінен, анақларым исемінен һәм Чистай администрация исемінен, Чистай муниципал депутатлар исемінен, шулай ук татар Бөтендөнья конгрессы Чистай филиалы җитәкчесе исеменнән сезне менә шушы бәйрәмегез белән котларга рөхсәт итегез. Сезгә тыныч тормышлар, балаларыбыз, әтиләребез сугышларны бетереп, тиз арада, безнең арада кайтып җитеп, безнең белән тормыш итә алсыннар иде. Әлхәмдүлилlah. Шуның өчен һәрбер мәҗлескә biz уйлавынча инде еракта торсак та бүләксез кайтмыйлар бит инде. Беренчедән әйтәсем килә бүләкне биргәнче без гафу итәбез инде, әмәләргә дә булышырга да кайталмадык, гафу итегез дип белдерәбез читтә торган кешеләрне. Ләкин Асхат Даутович белә, без лучше материально, финансово сезне обеспечить торбыз. Чөнки һәрбер эш финанс ярдәмчесез булмый. Шуның өчен
Tabarkat mene sizni şu beyremimiz bile kutlayız. Bizim de beyrem hem Hazret etmişli bu meşitler boşturmasınlar. Her vakitte balalar, her vakitte meşer etmişli alanlar, okusunlar, dua kılsınlar, namazda bulsunlar, İslam dinen alga etersinler. Şunun için hazır bir güne bir iki yanında Mana rahmat xati Tatar Kongresinden bütün dünya. Muhterem Mafik Faydar Sabirjanoğlu, milletimiz aldığında ılı hizmetlerinizni eski alıp, Tatar halkının tilin, gırıp adetlerini saklap kalıda Tataristan Respublikası Buğa Municipal Rayonu Adaf Tılınbay ağılı meşitin tırgızıda zor işleriniz için bütün dünya Tatar Kongresi sizge rahmetin bildire hem gelecekte de oңышlarga erişirsiniz deyip aşana bütün dünya Tatar Kongresi Şistay bölüge yetekçisi Ferit Muzipulu Galimov. Allah'ınızı rahmet yapsın. Allah'ınızı Rahmet. Şimdi yukat Ribakov Eske Davutulu milletimiz aldığında hizmetlerini eski alıp Tatar halkının tilinin gırıflarını saklauda Tataristan Respublikası Buğa Municipal Rayonu Adaf Tılınbay Avılı Meşit'in tırgızıda zor işleriniz için bütün dünya Tatar Kongresi sizge zor rahmetin bildire. Gelecekte de oңышlarga erişiniz deyip aşanan. Bütün dünya Tatar Kongresi Şistay bölüge yetekçisi Ferit Muzipulu Galimov. rahmet. Sağ olacağız. Bütün ağıga hürmet edip bizge şuşulay nitken için. İyi anlarsın. Bizim böyle işlevçi yigitlerge barsına da zor rahmet. Bu barımızga da. Biz zor rahmetlerimizni bildiremiz. Onları Россия Federasyası'nda iki respublikada gimnaziya var. Onlar zor muallimler hazırlayırlar. Şunun birisi Çeşne Respublikası Grozny şehrinde, ikincisi Mahaçkala şehri İnguşetya Respublikası'nda. Şunu biraz yine bana basit demiyorum. Cüce başlamaz da barsınız da. Mene mında 12 yaşlık bulaşak Hafiz. Mene kim Arapça bile mında yazılganını переводить итерсез. Bu lişne şul yigit Yakupov İlyas isimli yüze yasalı. Bu meşitimizge. Hani Eğersiz Tabarkat beyremegiz bilen sen sağ olacağız. Barınızga da zor rahmet bizden şakırgan için. Yani biz patik biliriz bu iptaşlar bile. Çünkü bugün barınızda bilgençe Yakutiya Respublikası'nda federal Sabantoy. Şunda bütün Tataristan Cumhuriyeti yöreleri, bütünüzü din nahilleri onda. Şunun için Allah'a da büyük bir rahmet istedim gelemine bu rahmet katlarına, bu zildirine bulgan kişiler Tılınbay bitinde unikal ol. Anda sporcular da tügel, anda artistlarına da tügel, anda mini sayfalar mene şol alda varışı yigitler, ağaylar, barınızga da zor rahmet. Köp söyledim, vafu etegiz. Barınızga da seni sağlık. İyiler tamam kimse de söz eder mi? Mesela atı okuyuz mu? Dava kılavuz da? Ya? Aha. Tamam. Okuysun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا قدرت الرب الله سبحانه وتعالى o'zingning keng rahmating keng rahimliging bilan Allohim Robbim shu matul kunlarda Robbim nur bilan to'lib turgan ibodat yerlarimizda masjidlarimizda Robbim bizning tarafdan o'qilgan izgi kitobimizdan Qur'oni Karimdan o'qigan vaqtda barcha xato va kamchiliklarni g'afur etib ajr va savoblarni orttirib Robbim eng birinchidan olib shu dunyoga shu alamga rahmat uchun yuborilgan oxir zamon payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruhlarini jitkirib Robbim ruhlarini shod ayla qabrlar Robbim nur bilan to'tar bizning jamoatimizdan suyukli Robbim payg'ambarimizga kuy bitirib salomlarimizni jitkir Robbim shular otamiz adamimiz havodan olib hozirgi vaqtda iymon bilan ketgan barcha arvohlarning ruhlarini jitkirib Robbim ruhlarini shod ayla qabrliklar Robbim nur bilan to'tar bizning yaratgan hurmatli payg'ambarimizning ya Robbim g'aylasini jitkir onun sahobalarini onun tabi'inlarini barcha ustozlarga valimlarga musulmon qardoshlarga jitkirib Robbim ruhlarini shod ayla qabrliklar Robbim nur bilan to'tar shunday bu hozirgi vaqtda barcha marhumlar kimlar hozirgi vaqtda bizdan ya Robbim duoga muhtoj bo'lganlar abi boboylar atiyanilar abi opalar sobiy bolalar halal juftlar Robbim har barchasining ruhlaridan shu ajrlarni jitkirib ruhlarini shod ayla Robbim qabrlarini nur bilan to'tar qabr g'azoblaridan saqla jahannam o'taman Robbim parda bo'lsin ayda esen shaqtanishik bizning oshqozonlarimizni Robbim o'zingning muborak bo'lgan halal bo'lgan barakatli bo'lgan rizqlaring bilan to'qlandirasan marhumlar dunyosida barzaq dunyosida Robbim bizning yaratgan yirakka yaqin bo'lgan kishilarimizni ruhlarini shodlantirib Robbim ruhlarini shod ayla qabrlar Robbim nur bilan to'tar o'zi bizga esenlarga shu turmushda shu dunyoda har vaqtda to'g'ri yo'lda bo'lgan nasib et Robbim oq bilan qorani ayirgan shekilli halal bilan haramni ayirib iymonlarimizni orttirib ilmlarimizni orttirib sog'liqlarimizni orttirib barcha mumkinlik eshiklarini ochib jibarib shu butun bilgan ne'matlaring bilan qo'llanib sening rahmatingga rizoligingga Robbim hammamizga da tog'ida yaqinroq bo'lgan nasib eyle Robbim sendan so'raymiz har namozda Robbim sendan so'raymiz har majlisda Rossiya bilan Ukraina arasida bora turgan sug'ishlarni bitiring Allohim Robbim Rossiya bilan Ukraina arasida bora turgan sug'ishlarni bitiring Allohim Robbim Rossiya bilan Ukraina arasida bora turgan sug'ishlarni bitiring Allohim Robbim idora etuvchilarga prezidentlarga boshliqlarga xayrli bir motor fikrga kelib bir istal oldidan o'tirib do'stlik kelishuvini tuzib sug'ish bitdi degan xabarni Robbim bizga eshittir shodlantir sendir Robbil alamin taala o'zi bizning illarimizni sug'ish ofatlaridan saqla qon nikinlardan saqla ochliqlardan saqla og'ir zahmatlardan saqla Robbim o'z rahmatiga qoldirma tashlama Robbim shular sendan so'raymiz hozirgi vaqtda Falastin yerligida bora turgan sug'ishlar bora turgan fitnalarni to'xtating Robbim musulmon qardoshlarga musulmon to'g'onlarga kuch-quvvat ber Robbim botirlik ber dushmanlarni jengib dushmanlarning ko'ngillaridan qo'rquv hislari shubha fitna hislari solib Robbim o'z g'ayblarini tanib tubansilik darajasida o'rnlardan deb qochib borib musulmonlarga ya Robbim o'z elida to'liq davlat bo'lib tinchlikda eminlikda yoqtirib Robbim yoqtim o'tib kunlarni qarshi olishga nasib eyle Robbim qullarni ko'tarib duo qilamiz har barchamizning ko'ngillarimizda yuraklarimizda nindidir tilaklar nindidir murodlar bor Robbim shu barcha tilaklarga murodlarga o'zingning keng rahmating bilan Robbim barliqqa oshirga nasib eyle Robbim sendan so'raymiz kimlar hozirgi vaqtda shu Robbim isvoy yerligida shu Robbim harbiy operatsiyada Robbim qatnashalar Allah'ın Rabbim saklayındı. Düşmanın kürüğünden sakla Rabbim. Düşmanın zarından, düşmanın ziyanından sakla Allah'ım Rabbim telem. İsen imin alarga yürüye nasip eyle. Rabbil alemin telem. Hazır vakitte şu şavuldan almaz. Kim onları? Da Allah Rabbim almaz.
Rafik olunda saklayın da Allah'ım Rabbim Teala. Öz rahmetine kaldırma taşlama Rabbil Alemin Teala. Düşmanın ziyanından sakla Allah'ım Rabbim Teala. Anaga ya Rabbim tınışkına şuşunda hizmet edip Rabbil Alemin Teala. Öz yiğidimizge küt fayda getirgen nasip eyle Allah'ım Rabbim. Barış yiğitlerimizni sakla Rabbim. Barış yiğitlerimizni ya Rabbim öz rahmetinden, öz rahimliğinden kaldırma taşlama Allah'ım Rabbim. Eynde Allah'ım Rabbim. Kimler şuşa bir neçe yıl arasında şuşunda ya Rabbim vefat bulup kurban buldular Allah'ım Rabbim Teala. Allah'ın Rabbil Alemin Teala kıyamet gününde bir sıravsız şahit ya Rabbim derecesinde cennetlerine kirgen nasip eyle. Rabbim Teala'm senden sırrıyız. İstenler için sırrıyız ya Rabbim. Merhumlar için sırrıyız Rabbil Alemin Teala'm. Hem şulayk senden sırrıyız kimler hazırgi vakitte şuşu meşitni ya Rabbim küterdiler. Şuşu meşitke ya Rabbim yüz ilişlerini çıkardılar. Şuşu meşitke ya Rabbim yüz hali bilen yardım ettiler Rabbim. Hemmesinden de razı ol Allah'ım Rabbim. Şuşu meşit yaşayan sayın. Şuşu meşitte gıybetler kılgan sayın. Şuşu meşitte Rabbim yaş üsmirler. Apalar, abilar, babaylar ilim algan sayın Rabbim Teala'm. Onlarga bir tuktavsız sadaka cari ecirlerini ya Rabbim nasip eyle. Rabbim Teala'm kimler şu meclisini bugün uyuşturdular, kimler tırıştırdılar ya Rabbim, kimler özlerine halal malların ilişkilerini çıkardılar Rabbim. Onlarga da ecir üstüne ecir, nur üstüne nur, bereket üstüne bereket nasip et Rabbim. Kimler hazırgi vakitte şu mecliste katnaşalar Rabbim Teala'm, avuldaşlar, tuğanlar, kıdalar, kıdaşalar, kürşiler Allah'ım Rabbim. Hammamizdan da razı bol Rabbil Alemin Teala'm. Niyeti bizga qarata, ameller bizga qarata Rabbim. Ko'p bitirib ejirlar nasib et. Ko'p bitirib xato gunohlardan poklanırga nasip eyle. Rabbim şulayk senden sırayız. Özü bizning balalarımızga, özü bizning iniqlarimizga diriz ko'rkka motor ahlaki diniy tarbiya bergan nasib et Rabbim. Özü biz esen chaqda ularning aqlli, imonli, namozli, urozalı, g'iybadatli bo'lib usullarini ko'rgan nasib et Rabbim. Endi oxiratga ko'chgandan so'ng hamma bizga da duo qiluvchilar qoldirgan nasib eyle. Rabbim Teala'm ko'pmagina bizga umr bergan bo'lsa da, senga to'xtalish baribir ajal bo'la. Ajal kelgan vaqtda Rabbim imonlarimiz to'la bo'lib, gunohlarimizni yorliqab, senga so'zlarimiz la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh bo'lsin Rabbim. Ham to'la iymon bilan, yengillik bilan oxiratga ko'chgach, rahmat farishtalaring bizning jonlarimizni qarshilab Rabbim. Qabrlikka tushgandan so'ng munkir bilan nakir tarafidan azirlangan ham berilib turgan so'rovlarga yengillik bilan javob qaytarib, o'zi bizning bo'lajak o'rinlarimizni, jannatlarimizni ko'rib, tinchlikda, eminlikda, shodlikda Rabbim bizga qiyomat kuni keltirgan nasib et. Qiyomat kunida da Rabbim mahshar maydonida hisob kunni, avr kunni izgiliklar bilan to'lib turgan kitoblarimizni Rabbim namozlar bilan, urozalar bilan, qurbonlar bilan, sadaqalar bilan, zikrlar bilan, salovatlar bilan, barcha izgiliklar bilan to'lib turgan kitoblarimizni olg'i yoqdan o'ng qo'lga tuttirib, hurmatli hamsekili payg'ambarimizning shafoatini hamma bizga da loyiqli bo'lib, sening rahmating bilan, sening rizoliging bilan Rabbim jannatlarga kirga, shunda sening nuringni ko'rga, o'zi bizning marhumlarimizni ko'rib Rabbim mangilikka, rahatlikda, lazzatli jannat bog'chalarida bizga Rabbim qolirga ham bo'lirga nasib eyle. Amin, amin, amin. Allahumma inni a'udhu bika min qalbi la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la yashbaga wa min ilmin la yanfa'a. Rabbim saqla bizni qo'rqmay turgan yurakdan. Rabbim saqla bizni qabul bo'lmay turgan duodan. Rabbim saqla bizni shusha xomman to'ymagan nafsdan. Rabbim saqla bizni xayrsiz bo'lgan ilmdan. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina azaban nar. Birahmetika ya Erhamer Rahimin. Allahu Ekber. Rahmet Allah razı olsun çocuklar. Kızına jiberek bismillah deyip kalkırız. Şumiş
Başına kredi. Ой, татарка, что это такое, если больше? Ha vakit gör. Şuradan ne oluyor? Yazılıyor. Profesör Civerman da bu sohbetten nasıl durma. Bilmem da bu yavuz. Cevap tertip bu şeyle başlar var bizim de aşı var. Şuna bismillah birge aşı değil mi? Ata bizden giderek çıkanlara giderek aşı oturarlar. Babında bulganı bilen aşıtara kız yemem. Aştı ben yavrum. Koşkular gitti başladı. Koşuklarını sarar mı? Koşkular gitti var burada. Veyahut da koşukları. Şey molçaz. Koşuklarını sararız, tutarsa koşuklarını süremez. Так, bundan işe zaman. Esra bilmese mi ne? Buldu buldu da var. Korktuk. Dediğimin hanım sizden koşuk var mı? Cemaat aşıları var sizde var mı? Tam bir minut. Bunu açtı girmediniz. O yükseldiğine gel. Oyda sinko oturasın mısın? İndi o şu anda yazılmayınca cevap değildi. Otur, koşan. Oyna şu anda ne diyorsun indi? İndi o şu anda niye oturmuyorsun? Sen bu. Halaylar. İpini de bileceğim. Aha baba. Yüreğinizi yap kalırım. Yüreğinizi de yap kalırım. Burada var mı? Cemaat eder bismillah'ı başlamak istemle olsun bereket olsun.
Ben iki bu. İki. Ben şimdi Cemaat bizning endi mana shunda turasiz, baringiz bilan tabiiy chiqsa u qurbon etadi. Shunqalar sen birgalashib, takbirlar aytamiz-ya, oshqozon qilib baringalar qanchaga turib qo'yamiz va birga takbir aytamiz. Cemaat barangalarni soldingizmi? Cinlendirip biraz. Nima boshdan anladingizmi? Barangalarni soldingizmi? Soldik. Bismillah aytib, tokir takbir Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber. Allah
Taraf bir şey yenir. Bir taraf bir şey yenir.
Düşünmesen diye bak. Koğundaşlarga bir iki söz aytып жиберейин mi? Бүгүнкү мероприятиеге. Mene bugünkü meropриятие дегенде Сабиржанович. Estediğim ekelim. Mene bugün de полностью meşit açılıp bitti. Meşit yasağım vatta indi etkeni nezir indi bir yasamaz kadar yaramı etkeştendiler. Kırban meclis uzarıga meşitti. Meşit açılığı bilen mene motor gına uzun bara Kırbaga ettiğine kalıp yiyildi da barsana esenlik sağlık barsana da mene kızlar yüzleri inisiyatifi bilen Mana 7-8 kız mene bekte motor meclis isterler yasadılar. Onlarga bekte zor rahmet. Barsana da onda indi bar возрастта da neler Elfiye apa, Gülsin apa Ona Vinera bilen indi Gülşat gitti. Onlar indi kızlar Zifa, Ruzaliye, Rizide. Вот. Onlarga zor rahmet. Mene tağınan onda kakilüşler buluşana Radika. Zor rahmet onlarga barsana da. Barızda da isenle sağlık. Yine şöyle kendimşe indi. Meşit şu şekilden indi. Açıldı. Debeytiyerge gerek. Barızda zor rahmet. За доверие. Üzünüz görüp barasız bir nestek alındım. Şunu işlep bardım. Stadion indi. Stadionunu da her korap turabız. Kabirlersin çistartıp çıktık. Indi kabirlersi minimüste tügül. Çistartırga gideme yasadık. Hazır var indi de bizden. Siyasi sayet. Şolda kansa yasa bitirge. Sizge zor rahmet. Emelerde konuşkanınız için. Evet. Mene stadionda indi. Bilmeyim anda kaçan. Kim beyrem yasası kireyken yasarsız. Min gittim indi iş yasadım. İş beyrem. Mene hazır bu kurban meclisi. Yüzünüzge zor rahmet. Şu dünyada indi buldu. O neste поддержка degenden de kolukta поддержка var indi. Mene kızlar etmişliği mene meclisinden kızlar 4-5 kız organizovali. Onlar kuşaldılar. İratlar arasında oğul beyremizdarga bizim kışı yok. Şu Кіші бар, Асхат абай. Кіші это сіз. Просто сізге болашарға керек. Сіз бір өзіңіз біріне тапшырды. Şulay kalgan oğullarda uzduralар oğul günlerin. Команда керек, команда. Komanda yok, mında barsa da şul komanda Жиыла ол, Асхат абай, жиылайық. Паровоз керек. Вот сіз паровоз, сіздің ортан кішілер баралар.
Sizni ko'radilar, sizning ishlarınız arılamaysiz, birebirde naşar işlemaysiz, bitiniz tertip. Ashat abi, sizge big zor rahmet. То, что oğlunu tortib borasiz. Big zor rahmet. Torta turgan ot to'g'ri. Ну, orayını, конечно. Ну, buluşura kerak kişilerden. Buluş kerak. Да, вот. Bütün biz bulsak, bir направление barsak, bola. Bütün işlep çağırıp bola. Orjakında yasab bola, meşitlerinde küterip, bütün bir işlep bola. Зиратlarında tertipke giteriye bola. Все, только вместе, команда. Endi nesiye yeterge şul hazır başta sanavititer bitirgen, ну, поддержка bulmagaçtan Bir özü kişi, bir özden itip. Benim de уже kullarım tiştiğinde все. Vardım da, benim de bunuklar var, 2 yıldan beri beni görmediler. Miyalar bilen заниматься eteyim, Allah tilese, beni koytalar şu şekillerde. Apşıkırmın arcakka, egede Bütün vazmursun şunda baralar indi, siz bargan yürüye. Bütünüsü bara. Varsanın da uylamılarda bir şey ranıkları var, alışar ranıkları var, şul kül buyundukta, şula yük var. O niye, arcakka, çıvarga. Çıgalar. Anda organizasyon bulsa çıgalar. Balalardakiler, korilar bitindalar, тоже balalar. Seyitmek öyle bana 2 şimbe uzdırdık indi o stadionlarda beyrem. Evet, beyremge varsa da kilalla. Koşan buluşurga yaşarga birazgine. Yok, sınga kınga kadar indi bu. Tabii сразу bulmuyor bir koşan. Ekertingen kişiler anlay başlayı. То, что mında kişi обычно aytlar, o mında akşa işlere giryen, akşarlarga kelgen deyip, şulay deyip indi, sana kişi öyle bitindi. Siz yüzünüz көрсеттiniz, siz arılamayısınız, siz işleysiz, o şekilde bütün ebrin navarot iren taşıysınız. Поэтому kişiler görebilir, kişiler anlayabilir, normal kişiler. Я шанс был Асхатовый, поэтому я sizni полностью поддерживаю. Я думаю, кişiler тоже gördüler indi, sizin kişilerinizni, siz делом доказали, что вы можете. Şulayın da, наверное, şulaydır. Bola, Asхатовый, нормальный kişilerini göreler kişiler. Просто... Etemi xotin kızlar поддержательler, Ират, mani stadionda Irat'anda xotin kız buluşun italmay. Bola, Asхатовый, bola, Allah verse bola. Mani her meşitini polный ход жибердик, Allah Teala'dan sarıyız. Buluşsun deyip, kişiler buluşsun deyip. Bola Allah verse. Nasip olsun şulay bular. Allah aşkına dedi bizim de. Только şulay, только şulay. Ana şu indi birinci ana dus malay var indi. Olar nikte katna da yasam eyde jila bizler var indi. Asхатовый, sizge доверие var, самый главный. Sizge balalar da kileler sarılar buluşurga deyip, zor kişilerde, alı kişilerde. Sizge, потому что делом доказали, понимаете? Onu yerinde de andi işlerde buluşaydı benim. Ну, sizin indi поддержка ide indi полный, однозначно. Yara baraza zor rahmet. Açılanmağız etken için men üzügüz bilesiz. Prema aytırga yaratam. Nişik bar şulay bulayın. Rahmet zor. Молодец, Асхатовый. Rahmet Бегдар. Rahmet. Şeyler de gitti. Подносны шунда гына башка гына куйбыз да шуннан итеп торыгыз. Mane balalar jüri. İlerler şulay jüri başlaylar alar. Ne bin nişik yarata bitti.
Ay, молодец taşmasın. İfade gerek yaratabildim. Yaratasın mı hepinle? Buradayım böyle. Молодец. Şekirtler. Güzeller. Allah'a şükür. Yarın sırası Mustafa var bir kampanyası var. Yarın global invitation. No, şunu ekim. Давай. Жоқ Ben енді. yarapa silah eder Жоқ енді. merapiyet turunda bir iki söz. Etip jiber. Ator ettirip. Ekvator'a yüzdürganlar, Allah'ın rahmeti olsun, her bir sene esenlik sağlık versin, dünyalarla tanışlık versin, sen bağlarını rahatlık verip, uzun zat yaşatıran bahatlığa vermesin, her koysuna da. Bizim soğuktan kevlerimiz soğuktan esen sağ uylanıp kaytsın. Şuşanda okuandıqalar kabul bulup, soğuktan esen sağ kaytsınlar, her koysuna, her birimizin balaları Rabbim Allah. Rahmet. Direkt ne? Edesin bir söz. Türünde çıkıp dokumunda direkt ne? Toğuş. İşitelmeyenlersin hatta videoda. Da böyle. Da. Обстановка. Oy, birinçiden rahmet eylesim ki şu meclisine uyuşturucularga üzerine esenlik sağlık versin. Aldığı günlerinde umuşlu işleri, dileyen dilekleri kabullardan bulup işleyen işleri turmuş koşsun. Avul halkı buluşsa indi bir rahat bulu. Meclis bik matur ve gazler işittik, en tıknadık Marat Hazretke de bik zor rahmet yavsun. Ayrat yana tuğu bik aydar. Sana bik zor rahmet yavsun. Bütün bulgan hallerini taşırıp, halkka jitkirip turgan için insan savcır, yollarda insan savcır, gaylen köyttirin. Rahmet. Rahmet barsına da. Bütünsüne rahmet. Da. Ben iyi Nerede de bunda. Nereye? O kalmayın da, kursu değine. Kalmayın da. Bilmiyorum, ne kirgen iken.
Rengem bikin dulu ya. Masuk sekitar. Это согласие. Это согласие. Kazan ceketi. Boyamayayım bunu. В одной игре, это значит, ну какой у меня IQ. С первого раза убивают его. А кто хочет это? Нас называют ты вот не знаешь. Окей, один дождь. Я когда сидела один раз, когда еще тут не знал, он вот так сделал. Он вот так делал. Я видела. Да. Ты делала один раз. Почему? Он так делал. Он никак не а еще как ты? Надо, давай. Ну так для тебя так. Нет, для Карима так. Нет, локоть только нужен. Локоть у вас должны быть вот так. Нет, а у нас вот так. Насчет давай посмотрим. Посмотри, я тогда сейчас посмотрим. А, ну да, у вас у нас у нас вот так сидит топчик. Смотри, Хаят. Хаята вот так. У вас вот так уже. Не, ну у вас довольно неправильно. Вы, конечно, даже правильно, но у вас даже вот так. Немножко даже сказать. А у нас я их учу, они говорят, это не файлы. Ну вот это у вас, а это у нас. У вас вообще-то локти внизу, а у нас локти вверх. Нет, у вас внизу вот так. Нет. Да. Вот же я не показываю, что локти вверх, а она мне говорит, что это у нас локти вверх. О, что это красный? Ну что, он нас снимает? Все, хватит. Haydi kuş eterler, ye, haydi şey, baştan bak şey, değil mi? Sıcak olsun. Ara tügülün de kıyılar para bir, mandar para, kıyılar mandar para. Nereye? Şimdi sıcak gidiyorlar, sıcak gidiyorlar. Sıcak gidip kuş eter. Hadi, hadi. Kız balalar, balay bitirirler, ir balalar, balay bitirirler.
знаете, что волосы надо наступить на нее вверх. Нельзя выходить. А если выйдешь, что будет? Чтоб мотор, чтобы бітінісі бір линияда бастыра. Соның үшін чтоб мотор болсын. А это что за штука? Это пяски. Это как лестница никуда. Это лестница никуда. Это очень редкая лестница. Понял? Вот смотрите, это очень длинный песок. Все, пошли. Айтып жібересіз бұл нәрседе болса, бағанғы мероприятиеге. Рахмет жолсар енді бұл зор шурқа мәшетті матур етіп жасағанға. Исен сау болсындар, бақытты болсындар, исен сау болсындар. Амин, шулай болсын. Шулай болсын. Тағын зор мәжіліслер ұздырған осы болсын. Обязательно, Қайырлы обязательно. шаттық білен, шаттыққа мәжілістер болсын. Хәзрәтебезгә исән сау эшләргә. Хәзрәтебезге исен сау эшләргә насип болсын. Бергә эшләргә, башабызга да авылдашлар белән шулай мәчетләрне Міне, балалар да келелер уже да. тутырып җирергә, Міне, рәхәтләндіп. Укырга килергә, гыйлем алырга килергә, балаларга, хатын-кызларга, ир-атларга да бездә мәдрәсә эшләп тора. Алла теләсә, беренче октябрьдән укулар башлана. Укулар башлыйбыз иншалла. Менә теләгән кешеләр килегез, укыйбыз, гыйбадәт кылабыз, намаз укыйбыз, белемнәр алабыз, Алла теләсә. Мәчетебезгә шулай кешеләр белән тулып торсын иншалла. Хәзрәтебезгә исәнлек, саулык бирсен. Безнең хәзрәтебез Ирек хәзрәт Латыпов бик гыйлемле, бик тирән фикерле, көчле иридуцияле кеше, яшь кеше, исәнлектә эшләргә насыйп булсын бергә иншалла. Амин. Рахмет. Давайте тоже бір-екі сөз айтып жіберіңіз енді бүгін мероприятиеге. Мероприятиесі бір, міне намаз оқыған шағында ойлап отырамын. 94 елны біздің ауылға дин қайта башлағаш, һәм ғымумен жәмғиятке дин қайта башлағаш, біздің ауыл кортлары да купты деп әйтик. Һәм курслар оештыра башладылар. Бу Җәүдәт абый эше, Рахматуллин Җәүдәт абый эше. 94 елны, менә мин 11 класста укыйдырым. Biz икәү классташым Йылдыз белән менә монда дин сабагы алырга йөрдек. Бу адан кышкыны лыжы белән киләдер Габдурәүф хәзрәт. Җәй көне ат белән киләдер. Менә шулай итеп гыйлем таратты. Бик зур рәхмәт булсын аларга. Бернинди акчасыз, түләүсез әлбәттә. Гомумән ислам динендә гыйлем тарату бит инде изге гамәл. Менә шунда алган иң беренче белемнәр бер кая китмичә күңелемнең түрендә әлдә саклыйм мин аларны. Үз кеше белән бергә булган чагында үземнең белгәнемне укый алам һәм мин монарга шиксез рәхмәтле һәм шатмын. Ынтылмый икән менә яшьлектә алган гыйлем бер качандан ынтылмый. 30 елдан соң менә мин монда җәмәгать белән бергә Аллага шөкер, через годы, через расстояние килеп утырдым. Спиралевидный шикелле, да? Ис китмәре шуны уйлап утырдым. Беркемдә даже мин анда 11 класс баласы. Әле минем алда тормыш алда түгел икән, тормыш менә хәзер. Һәм шушында менә булырга тиеш. Бик зур рәхмәт оештыручыларга, теге авылыбыз белән тырыштык. Инде отчеты бар. Но башлап җөрүчесе сез булмый. Әсхат абый сез булмый ул. Әсхат абый кебекләр сез булмый. Команда керек, анарга булышырга керек, конечно. Бер үзе ул тоже тартып чыгара алмый бит инде бөтен. Тоже инде возрасты да бар. Башын башларга бит аны. Әйдә дип әйтергә. Давай, былай әйтәбез, тегеләй әйтәбез дип әйтергә. Командир булырга тиеш барыбер. Впереди на лихом коне, теге Чапаев әйткәнчә. Где должен быть командир? Впереди на лихом коне. Дөрес. Менә 30 елдан соң Аллага шөкер мен зур улымны да алып килә алдым. Кәрим. Преемственность поколений уже. Кәрим беренче мәртәбә булды. Кәрим, шадымы бүгін мероприятие? Шат. 50 на 50. Ник 50 на 50 Кәрим? Бардыңмы? Шуңа күрә кызы булдым. Не только. Не только.
Приятно смотреть здание. Kişiler bilen, ebiler, babaylar mında. Sen de şunday bolasın ki. Vaqt kelip jetkes. Bismillah, bismillah aytamiz, bismillah bikev. Bismillah, bismillah aytamiz. Mine namazlıkta rahatlanıp oturasın da. Честь. А прав? Нәрсе правда? Честь, конечно, как не правда. Правда, честь мы Alatsa. Давай. Kimdir aytadi tortam, kimdir aytadi man siz bormi yeringiz kelamiz jumada qatnashamiz qatnag'an bo'lsa agarda kishini ushbu jumalarga bostira olsak alloh insonlar shunda kelib g'azda eshitdi duoda qila namozini o'qi bir shu juma namozini boshlab yuborsa ular 5 vaqt namozida bo'la ro'zasida bo'la narsalarni boshlab Cuma keselerde endi yarar bir kebet var alloh taolo ko'ngilni ochib yuborsin Kişiye mene 21 kişiye. mana subhanalloh mana Bir kuras hadda bir murada da 21 kişi bulgan değil şimdi burada. Bizde kişiye 21 kişi buldu. Evet. İyi balayın ileride de indi kişi bulgalı. İyi Hazret bite bizden yaşadı gitmegen. Üzüm kirem. Ben şunda okuyayım. Hazret de başta benim de okuyayım. Kişi bulmayan işe. Bir kata onun indi bu yardımcısı Hazret'nin. Muşay do'st topib motorni Bir tane oğlunu tügül bilmetir mındağı tırılmay. Ne koymuş etti? Mında tırmağın bilmey bir nesede. Bu ereteğin mi? Ebeğin erete, sana bir ebeğin. Allah taala bir rahmat. Demeyin ana birazını psixoloji Yardım verir, yardım kuşup verir. Kerak, targ'ish kerak, dard kerak. Bir tane ben şimdi bilemem. Şimdi layık değil. Subhanallah sen. Onun meşitten da O'zbekistonda ana sen hozir ayta olasan. Mazukirga, layiklarga. Bizning mening endi mana 4 yilga shahodatnoma bizning beriladi. Imomlikka 4 yilga. 2027-yilni bitamini bu. Ular endi Britanda yaxshirog'ini xayr topshirig'i. Senin 28'de bizden aldırarak bir yen iken bana bizdeki 28'de bitti. Hazretlik de 28'de bitti. Meniki biteydi, men için aşkın tapşırım dedim. Meniki 19. fevralda meniki terek biteydi eve. Sana 28'de gire. el amanca yaşayısı var. Şöyle diyeyim, ben de elmetem kim Yallar bir şey bulabilirim. Ben ise kendi Allah'ın rahmetine girken gülmene dirip baraşı şöyle. Alloh aşkına. İşlerini de Allah hürmet ete ne hazretine bek yaratalar. Dağızlarını matursili. Halka bitinde dağız gerek. Dağız küçük gerek. Hozirgi zamonada odam bolasiga vag'azga suv solgan. Mana kishi og'irlikka shu mani orqasida kredit, ipoteka, burish, ansi kishi anglamacha shunda kirib, shunlardan zarar ko'radi. Qachon din bilan mana Alloh taolo ko'ngilga bo'lsa, jannat beradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi, kimda kim meni zo'rlaydi, kim meni zikrlaydi, u ko'ngillarga jonlarga tinchlik beradi deb Alloh taolo va'da beradi. Mana sen şunu da yeteblen ne bir jangır şunda. Bu mecliske men Allah Teala dedi mata kim berdi bizga xatar. Şimdi oranda oturgan devranda oturgay. Metem anda olmasa da Allah Teala'nın kıyaş bitinde yeter. Kıyaş gibi kılıp durar kişini de. Ben şimdi motor kıyaş gibi çalıp durar. Kınır mandır motor olsun şimdi. Tege çalıp dursan, çalmayıp dursan devin şimdi. Allah Teala dedi keninde. Ben oturup bulmadı çünkü aslında oturgay şunda bir motor ittirip. Nasıl yine Allah sekin Kilesi yılga ne? Ağızlaştırsın bunları. Kilesi yıllarga nasıl? Ele ağızlaştırmanlar yok ele bunlar el bu birinci. İkinci yılda ağızlaştırsın. Ağızlaştırırlar ne batırırlar? Ağızlaştırırlar. Bizim mana bizim praktika bunda buldu. Bunda bu bizim medrese. Bitir bu kitabı. Mümkün anda bizim Hindistan'ın 55 kişisi ya. 55 kişi sanırım ben. Siz zamanlar meclisler nikahlarda o'tkazilsa, bu bizim praktikada buldu bunda. Aytem Alloh Teala yurashtirgan bitirsin sanalgan da bunda kirtigizdik. Alloh taolo rozi bo'lsin. Esenlikda kuch nasib bo'lsin. Sen sog'ishlar, xizmat etingiz. Sizga ayrim ishing ko'p endi sening de ishing ko'p, xizmating ko'p endi. Sizga ayrim bek zo'r rahmat. Madam kim meni yashib ekan. Vag'as selagan sen kelib bo'lsa, Temalay Ar-Rahman surasini 9-chi o'qirga tegishli yo'qolib qoldi. Shunga ko'ra birinchi boshini. Malaying tug'ildir bu. Yo'q, bu yigit hafiz Qur'onni 9-chi bilan. Nomina tiga bir shilib nitib yo'qolib qoldi. Armal irener. Ko'p o'qimalarni jarar. Ul avullardagina shu bu yasin va tabara o'qib turanda bizda. Kishiga mana yo'q Qur'on o'qirga kerak. Bu kishiga nima vag'az kerak. Vag'az kerak. Nasıl sosyal erkek gerek şu.
Ana Kur'an anlamıyorlar ana. Arap tütünde bu kaşında ama Yok ana yok ana Kur'an oku şoyak şifası var. No vegaz bir kişiye jitkiro anlatı tanışlık bir yere gene. Jitkire bile durgan kişi bulsa. Ansı da var. Yürünesin şoya göre. Bu bari sizden kebek matur söylese, onun ağzına karap tarafına. Bunda motorla taştı bir kişinin kümünden. Ne var bu söylerge de ıstalık gerek. Bizim şöyle motor söyle. Aduşi. Siz yine malatsi hazret. Ben o basar şuşunda ben derken ben ana. Vallahi de güzel etti. Ama hazretken söylep durasın diye hazret nedim. Ben hizmet ettim. Bütün kişi bir canım koyup şunday hizmet ettirge duruşa. Değil. Aduşi. Yine avulda mene şunu nitem bizim işe ettim. Bizim avulda mene meyit bulganda şu ekesin bu meyitke. Bir kişiler bir hazret de gelip onun halini bilgen kişi bulmadı dedi. Jüt kuşasının idi hazret. Avul kile şunda kire halini bile sıraşa sileşe iyi dua kılıp şabar. Mene onda bir külmegen idi. Buramda aşka çok kile o. İttip kilip jete. Bana benim bir tırşık hizmet etti. Allah Teala'nın rizalığına ulaşın. Tırşık. Ad-duşi. Kömülü bilen. Maladies. İsen sağ olun. Onları ne yapırsan, yollarda isen sağ geçten. Ben gel. Bulmanda dua kılam, ben bu baştan dua kılam. Anlara itekasını yapadı. Senin bütün kılan duaların kilip baradı. Bütün istediğim şuşlayı. Şartlanayım. Şartlanayım. Yarım telefon alın da. Sen gidersen. Давай. Нәрсе әйтергә? Менә матур мәҗлес булды инде бу. Şey. Бек матур мәҗлес. Ya da bit yaşadı 5. Бек ашады, бек мондай була китмәйик без менә дә буласын. Бек матур булды. Рәхмәт. Авыл хатыннарына менә булыштылар бик инде. Авыл халкы инде буның өчен бик каты күп тырышты инде менә ясар өчен. Эш без монда, эш Молодцы. Eşya yaşattı halk bizni, eşya yaşattılar. Abidka, abkeler restoran hazırlığı. Bek rahmet alarga, bek rahmet. Ne şuraya yaşattık? Молодцы. Meşte bizim, meşte buladı. Kim oylagan? Kim oylama bana. Mında birinci keliyen. Mında bardağı mında bey. Dindigene mana. Mene şu yaşadık. Tırıştık. Mene Allah'a şükür, hadircem Allah'a şükür biz mana. Kaç kere 20 kişi bula. 10 kişiden kim kişi yok. 15-20 kişi bula. Allah'a şükür. Ne şey yaşayıp biz. Aşılar temli buldun mu? Temli buldu. Pilavı da temli buldu. Sarığı da yaxşı buldu. Şu 13 bin yetişti sarığı indi. Meşit akşasını aldık indi. Hem meşti bizde paka 22 akşamız var. Akşana sonra barabız, açıtın birip barabız. Eğitip barabız. Anda saray tan kaldı da. Saray kaldı hazır kuruk yasa balasıydı, şırna balasıydı. İşler var indi bunda. İşler var. Məşğulunda biraz akşam olsa, tamam biraz bulsalar, şuna işlep çıgasıydı. Nasıl mı meşit işliği başladı. Meşli. Ortuna sayın, gün sayın azan etile meşitten. Gün sayın irege biz kile. Hazreti biz yaxşı. Akıllı jigit. Yüze işliydi. Eteler biteli. Kaçar mulla işleyen vardı. Bu mulla işliydi yüze okuyda, yüze kişide küme. Bütün ni hazır onun kulunda. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Ziratımız da matur hazır tertiple baralar. Rıbakı veskat şu an 5 hazır jala baravul. Молодец, организатор indi. Organizatör bek kişi malay bizning. Bir akıllı malay. Mene şunday malay bulganda avul yaşayacak. Da. Şunday jigitler bulganda avul yaşay. Buluşaga kirek. Buluşaga kirek. Mene bizge 70 yaş bula hazır. Mene bir kaldıgan yok. Şunda kin say şunda kilebez. Eşya işledik. Subhanallah. Tertipli buldu. Bek matur buldu. Yaxşı. Matur buldu bek katıda. Yani rahmet. Sana bir rahmet. Sen aslında sen bardın bütün evreninde. İnformasyon поддержка da. Bütün dünyaya çıktı. Bütün dünya karab vardı bizden. İşlegenine beş. Da. Bütün madeniyetler Rahul abi seni kürebiz diler. Da. Sen diler. Aha.
Serisin diler elen mala kürüp şeyler. Sen sağ olun Aşit. Aha, sen ola beş sen kendiler seni kürebizler tidi rızırna diler. Telefondan korap torabız seni diler. Allah'a şeker mani. Mene men gadukla biten nafikif nail bir qasda kodak bitindi biz. 11 yıl okudık. 12 mala okudık iyi. 10 malay üzüldü уже. 2 kaldık. Ahmedana virik bilen. 10 malay üldü gitti. Gitmediler PC'ga da. Mene biz Allah'a şükür mene sülkene bizele. Şababız. Sülkene tügel şababız ele. Şapkan kışı значит yaşı. Yaşı. Şapan kişi yaşı значит yaşı. Sizlerge fayda kütler. Kamerler şu bulgandır işe bulgandır. Kamer Allah Teala hükmü bire şunu yaşayız indi. Yarar buldu rahmet. Yarı size rahmet. Evet, şey bildi bütün kaderde yaxşı. Evet, büyük zor rahmet size. Bek matur buldu. Matur buldu. Вообще, отлично. Bunda az kerak. Eder, oyda budur. Davay boş, sol bir üzerine ye. Endi tek şurayı. Eyde buldu. Oydargalı söyledim her biri şunda. Sürüksün şuraya bir şey koymaz koy. Sen ne misiniz? Oturtun gel. Ben de lan kucaklayan kadar. Ya otur. Ben oturayım. Ben afşun Haydi hadi. Hadi otur hadi aşağı. Aşı başıma ben saldım götürdüm. Ben yere gitmeye Yarı. Tatavuz. Yıllarda, kurban bayramlarında, barimizge da İslam soyçularına şuraşıdığına nasip etsin. Rabbena atina fi dünya hasanatu ve fil ahireti hasanatu ve qina azabennar. Bir rahmetke ya erhamer rahimin ilaha min Allahu ekber. Birgen sadakalarımızı okuyup. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadakati, sahavati ve balayı kazayı gali. Rabbim şu sadaka vericiler, hizmetkarlar barisinin hizmetleri, til ibadetleri, tal ibadetleri, mal ibadetleri, sefer ibadetleri, barcha ibadetlerini kabul kılaysın güzel. Fani dünyaya gelip merhime bulgan barchamizning da ertuğanlarimizning, qiz-tuğanlarimizning, atilarimizning, alilarimizning, bobay abilarimizning barchasining ruhlarini shod qilib, o'rnlarini cennette kılgıysın. Gamma yasifun ve selamin alal mursalin. Velhamdülillahi rabbil alamin. La amin. Allahu ekber. Bir zor rahmet barek zahmetlerinizge. Rahmet. Allah'tan olsun bayasına. Amin, şulay olsun. Rahmet barek.